Ibrahim Traoré ni perezida wa Burkina Faso kuva muri Nzeri 2022. Kubera ko amaze imyaka mike ku butegetsi, hari ibikorwa byatangiye kandi hari n'ibikiri gukorwa. Ni byiza gutandukanya ibyo leta ye yatangaje ko yagezeho n'ibishobora kwemezwa n'andi makuru yigenga. Ubuzima bwe kuva mu bwana. Yavutse ku wa 14 Werurwe 1988, avukira ahitwa Bondokuyi mu burengerazuba bwa Burkina Faso. Yize amashuri abanza n'ayisumbuye mu gihugu cye. Yakomeje muri University of Ouagadougou, yiga geology, ubumenyi bw'imiterere y'isi. Nyuma yinjira mu gisirikare cya Burkina Faso, ahabwa amahugurwa atandukanye ndetse yitabira ibikorwa byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Uko yabaye perezida, yinjiye mu gisirikare akiri muto. Yabaye umuyobozi w'ingabo mu bice byari byugarijwe n'umutekano muke. Kuwa 30 Nzeri 2022 yafashe ubutegetsi asimbuye Lieutenant Colonel Paul Henri Damiba. Bimwe mu bikorwa byamuranze: kongera ubushobozi bw'igisirikare, yongereye ingengo y'imari igenerwa umutekano, yaguze ibikoresho bya gisirikare birimo drones n'ibindi bikoresho byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Yashyigikiye gahunda yo kongera umubare w'abafasha ingabo, Volunteers for the Defense of the Homeland, guteza imbere ubwigenge bw'igihugu. Yashimangiye ko Burkina Faso igomba kwigenga mu byemezo bya politiki n'ubukungu. Yashatse ubufatanye n'ibindi bihugu mu buryo butandukanye n'ubwo igihugu cye cyari gisanzwe gikoresha. Guteza imbere ubukungu, leta ye yatangaje gahunda zirimo guteza imbere ubuhinzi, kongera ubushobozi bwo gutunganya umutungo kamere mbere mu gihugu, gushishikariza abaturage gukoresha ibikorerwa imbere mu gihugu. Ibikorwa remezo, hari ibikorwa byo kubaka no gusana imihanda, ibigo nderabuzima, amashuri, ibikorwa remezo bifasha abaturage mu bice bimwe by'igihugu. Ese Traoré yaba yarahinduye Burkina Faso? Hari impinduka zimwe zagaragaye, ariko nanone hari imbogamizi zikomeye zigihari. Ibigaragazwa nk'ibyiza n'ibi bikurikira: kongera ubushobozi bw'igisirikare, gushimangira icyemezo cyo kwigira no kwigenga, gukangurira urubyiruko kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu, kuba yarabaye umwe mu bayobozi bakunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga muri Afurika. Dore imbogamizi zihari: ibice byinshi by'igihugu biracyugarijwe n'imitwe yitwaje intwaro. Hari abaturage benshi bavuye mu byabo kubera umutekano muke, ubukungu buracyafite ibibazo kandi abaturage benshi bagihura n'ubukene. Imiryango mpuzamahanga yakomeje kugaragaza impungenge ku birebana n'uburenganzira bwa muntu n'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Nk'umwanzuro, Ibrahim Traoré amaze igihe gito ku butegetsi, bityo biracyari kare kugira ngo hafatwe umwanzuro ko yahinduye Burkina Faso burundu. Hari aho ubuyobozi bwe bwazanye impinduka mu miyoborere, mu by'umutekano nk'uko leta ye ibitangaza, ariko igihugu kiracyahanganye n'ibibazo bikomeye by'umutekano, ubukungu n'ibijyanye n'imibereho y'abaturage. Mu buryo bw'isesengura rishingiye ku bimenyetso bifatika, ibikorwa bye biracyasuzumwa uko imyaka igenda ishira, kuko impinduka z'igihe kirekire arizo zigaragaza neza ingaruka z'ubuyobozi ku gihugu. Dore inshamake y'ubuzima bwa Ibrahim Traoré, ibikorwa bye n'iby'igihugu cye kimaze kugeraho ku buyobozi bwe. Ubuzima bwe kuva mu bwana. Yavutse ku itariki 14 Werurwe 1988 mu gace ka Bondokuyi mu ntara ya Muhoni muri Burkina Faso. Yize amashuri abanza n'ayisumbuye iwabo mbere yo kujya muri kaminuza. Yize muri University of Ouagadougou, aho yize ibijyanye n'ubumenyi bw'isi, geology. Nyuma yinjiye mu gisirikare cya Burkina Faso, ahabwa imyitozo ya gisirikare ndetse aza no kwitabira amahugurwa mu bindi bihugu. Umwuga wa gisirikare, yabaye umusirikare mu ngabo za Burkina Faso. Yitabiriye ibikorwa byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro yari yarajengereje ibice byinshi by'igihugu. Yamenyekanye nk'umuyobozi ukorana n'abasirikare ku rugamba. Kugera ku butegetsi muri Nzeri 2022, yafashe ubutegetsi binyuze muri coup d'etat, asimbuye Lieutenant Colonel Paul Henri Damiba. Yabaye umwe mu bakuru b'igihugu bato ku isi icyo gihe. Bimwe mu bikorwa bye: mu gihe amaze ku butegetsi, leta ye yibanze cyane ku kongera ubushobozi bw'ingabo mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro, gushaka ibikoresho bya gisirikare no kongera umubare w'abakora ibikorwa byo kurinda igihugu, gukangurira abaturage kugira uruhare mu mutekano, gushimangira ko Burkina Faso yakwishingikiriza cyane ku bushobozi bwayo no ku bufatanye n'abafatanyabikorwa bashya. Ibimaze kugerwaho muri Burkina Faso ku ngoma ya
Traoré. Abamushyigikiye bagaragaza ko hari intambwe yatewe mu kongera ubushobozi bw'igisirikare. Hari ibikorwa byo kubaka no kuvugurura ibikorwa remezo bimwe na bimwe. Yagize ijambo rikomeye mu gushimangira ubwigenge bwa Burkina Faso mu byemezo bya politiki. Yakunzwe cyane n'urubyiruko rwo muri Afurika kubera ubutumwa bwe bwo kwigira no kwigenga. Imbogamizi igihugu kigifite nubwo hari ibyo leta ye ivuga ko yagezeho, Burkina Faso iracyahanganye n'ibibazo bikomeye birimo umutekano muke mu bice byinshi by'igihugu kubera imitwe yitwaje intwaro. Abaturage benshi bavuye mu byabo kubera intambara, ibibazo by'ubukungu n'ubushomeri. Imiryango mpuzamahanga yagaragaje impungenge ku birebana n'uburenganzira bwa muntu mu bwisanzure bw'itangazamakuru. Muri make, Ibrahim Traoré ni umusirikare wahindutse perezida afite imyaka mike. Yasize imbere umutekano n'ubwigenge bw'igihugu kandi afite abakunzi benshi bamubona nk'umuyobozi ushaka impinduka. Icyakora igihugu cye kiracyafite imbogamizi zikomeye cyane iz'umutekano n'ubukungu, bityo isuzuma ry'ibyo amaze kugeraho rikomeza gutandukana bitewe n'aho umuntu ahera abireba. Yego, kuva kapiteni Ibrahim Traoré yafata ubutegetsi muri Nzeri 2022, leta ya Burkina Faso yatangaje ko yaburijemo imigambi myinshi yo kumuhirika cyangwa kumwica. Ariko ni ngombwa gutandukanya imigambi yatangajwe ku mugaragaro na leta ya Burkina Faso n'ibivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Nk'ibivugwa ko yageragejwe kwicwa inshuro 20, 30 cyangwa zirenga, kuko ibyo ntibyigeze byizerwa n'ibimenyetso byigenga. Dore zimwe mu ngero z'ingenzi zizwe. Nzeri 2023, nyuma y'umwaka umwe afashe ubutegetsi, hari abasirikare batishimiye ubuyobozi bwe bagerageje kumuhirika. Leta yavuze ko uwo mugambi waburijwemo kandi bamwe mu bakekwagaho uruhare barafashwe. Mata 2025, kuwa 21 Mata 2025, Minisitiri w'umutekano wa Burkina Faso yatangaje ko haburijwemo umugambi ukomeye wo guhirika ubutegetsi. Nk'uko leta yabivuze, abagize uwo mugambi bari abasirikare bari mu gihugu n'abari hanze yacu. Hari umugambi wo kugaba ibitero ku biro bya perezida. Leta yanavuze ko hari abantu bakoreraga uwo mugambi baturutse muri Cote d'Ivoire, icyo gihugu kikaba cyarabihakanye. Muri Mutarama 2023, mu ntangiriro zawo, leta ya Burkina Faso yongeye gutangaza ko yaburijemo undi mugambi. Nk'uko Minisitiri w'umutekano yabitangaje, umugambi wari ugamije kubanza kwica Kapiteni Ibrahim Traoré. Uburyo bwavuzwe bwari ukumurasa cyangwa gutega ibisasu hafi y'aho atuye. Nyuma yo kumwica, bari bagamije gufata ubutegetsi no kwibasira abandi bayobozi ba gisivile n'aba gisirikare. Kuki hari amakuru avuga ko yageragejwe kwicwa inshuro 20 cyangwa 30? Ku mbuga nkoranyambaga no kuri YouTube hakunze gucicikana imibare ivuga ko yageragejwe kwicwa inshuro 15, 20 cyangwa 30 zirenga. Ariko nta rwego rwigenga cyangwa isoko yizewe ryigeze ryemeza ko iyo mibare ari yo. Kenshi ayo makuru ashingira ku mashusho cyangwa video zitanga ibimenyetso bihagije. Kubera iki Ibrahim Traoré akunze guhura n'ibi bibazo? Abasesenguzi bagaragaza impamvu zitandukanye. Burkina Faso ifite amateka maremare ya coup d'etat n'imigambi yo guhirika ubutegetsi. Igihugu kiracyahanganye n'imitwe yitwaje intwaro. Hari amakimbirane ya politiki hagati y'abashyigikiye ubutegetsi n'abatabushyigikiye. Hari impaka mu mubano w'igihugu n'amahanga, cyane nyuma y'impinduka mu bufatanye bw'ibihugu byo mu burengerazuba. Muri make, hari imigambi myinshi yatangajwe na leta ya Burkina Faso yo guhirika cyangwa kumwica. Harimo yatangajwe muri 2023, 2025 na 2026, ariko nta nshuro 20 cyangwa zirenga, bityo uwo mubare ugomba gufatwa witonze. Yego, kuva Ibrahim Traoré yafata ubutegetsi muri Nzeri 2022, leta ya Burkina Faso yatangaje kenshi ko yaburijemo imigambi cyangwa kumwica, ariko ni ngombwa. Abasesenguzi bagaragaza impamvu nyinshi zishoboka. Yego, kuva Ibrahim Traoré yafata ubutegetsi muri Nzeri 2022, leta ya Burkina Faso yatangaje kenshi ko yaburijemo imigambi yo kumuhirika cyangwa kumwica, ariko ni ngombwa kumenya ko amakuru menshi ava kuri leta ubwayo, kandi rimwe na rimwe ntashobora kwemezwa mu buryo bwigenga. Kuki bavuga ko bashaka kumwica? Abasesenguzi bagaragaza impamvu nyinshi zishoboka, ariko nta hantu hemeza ko hari impamvu imwe rukumbi. Kutumvikana muri politiki. Hari abasirikare n'abanyepolitike batemeranywa n'ubuyobozi bwe, cyane nyuma yo gufata ubutegetsi binyuze muri coup d'etat.
impinduka yakoze mu mubano n'amahanga. Traoré yahagaritse ubufatanye bwa gisirikare n'Ubufaransa, ashyira imbere ubufatanye n'ibindi bihugu. Ibi byatumye habaho amakimbirane ya diplomasi n'ibihugu bimwe. Intambara n'imitwe yitwaje intwaro. Burkina Faso ikomeje guhangana n'imitwe y'iterabwoba. Uwo mutekano muke utuma ubuyobozi buba mu kaga, kandi hakabaho impungenge z'imigambi yo guhungabanya ubutegetsi. Ingero z'imigambi yatangajwe. Nzeri 2023 leta yatangaje ko yaburijemo umugambi wa bamwe mu basirikare wo guhirika ubutegetsi. Abasirikare bamwe barafashwe, abandi barashakishwa. Mutarama 2024 leta yongeye gutangaza ko hari undi mugambi wa coup d'etat waburijwemo. Ivuga ko inzego z'iperereza zawumenye mbere y'uko ushyirwa mu bikorwa. Mata 2025 uyu ni umwe mu migambi yavuzwe cyane. Minisitiri w'umutekano wa Burkina Faso yatangaje ko hari umugambi ukomeye wari ugamije gutera ibiro bya perezida no guteza akaduruvayo kugira ngo ubutegetsi buhindurwe. Hari abantu benshi batawe muri yombi kandi leta yanashinze abantu bamwe bari hanze y'igihugu kugira uruhare muri uwo mugambi. Ibyo birego byahakanywe n'impande zashinjwaga. Mutarama 2026 leta yatangaje ko yaburijemo undi mugambi wari ugamije kwica Traoré no kwangiza ibirindiro bya drones za gisirikare. Mbere yo kugerageza gufata ubutegetsi, abayobozi bavuze ko uwo mugambi wari uhuje n'igitero cyagombaga gukorwa n'abari imbere mu gihugu n'abari hanze yaje. Ese koko bagerageje kumwica inshuro nyinshi? Hari abantu ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko yagerageje kwica inshuro 10, 18, 20 cyangwa zirenga. Ibyo ntibyemezwa n'ibimenyetso byigenga. Icyemejwe nuko habaye imigambi myinshi yatangajwe na leta yo kumuhirika cyangwa kumwica, ariko umubare nyawo w'ibyabaye ntushobora kwemezwa. Hari n'igihe amakuru yacicikanaga avuga ko habaye indi assassination attempt, ariko abasuzumye inyuma bagasanga nta gihamya cyizewe kibishyigikira. Mu ncamake, impamvu zikunze kuvugwa zituma Traoré aba igitego ni ukutumvikana na politiki n'igisirikare. Ibrahim Traoré ni umwe mu bayobozi b'Afurika wagaragaye cyane kubera politiki ye yo gushaka ko Burkina Faso igira ubwigenge bwinshi mu byemezo byayo. Ikibazo cyo kumenya niba hari abashakaga kumwivugana bo mu burengerazuba bw'isi kigomba kurebwa neza. Nta gihamya yemejwe n'ubushakashatsi cyangwa inzego zigenga kw'ibihugu byo mu burengerazuba ari byo biri inyuma y'imigambi yo kumwica. Hari amakuru menshi akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga avuga imigambi nk'iyo, ariko amwe muri yo yagiye agaragazwa nk'ibihuha cyangwa amakuru atagenzuwe. Impamvu abantu bamwe na bamwe bavuga ko Traoré afite abamurwanya cyane ahanini ashingiye ku mpinduka yakoze. Kugabanya uruhare rwa France muri Burkina Faso. Traoré amaze gufata ubutegetsi mu mwaka wa 2022 yahinduye cyane umubano wa Burkina Faso na France. Igihugu cyahoze gifite uruhare runini muri politike n'umutekano w'akarere ka Sahel. Leta yirukanye ingabo z'Abafaransa yari ishinzwe gufasha kurwanya imitwe yitwaje intwaro, maze yegera ubufatanye n'Uburusiya. Ibi byatumye bamwe mu banyaburayi n'abasesenguzi bavuga ko ari uguhindura umurongo wa geopolitique. Burkina Faso ifite zahabu nyinshi kandi ubucukuzi bwayo ni urwego rukomeye mu bukungu. Traoré yavuze ko umutungo kamere w'igihugu ugomba kurushaho kugirira abaturage akamaro no kugenzurwa n'igihugu. Ibi byatumye bamwe bamushyigikira bavuga ko arwanirira ubusugire n'ubukungu, ariko abandi bakavuga ko uburyo bwo gucunga uwo mutungo bugomba kugenzurwa neza. Traoré akoresha amagambo yo kurwanya ubuyobozi bwo hanze no gushimangira ko Afurika igomba kwiyubaka. Ibi byamuhaye abakunzi benshi cyane cyane urubyiruko rwo muri Afurika, bamugereranya na Thomas Sankara. Ariko abamunenga bavuga ko ubutegetsi bwe bwabaye ubwa gisirikare kandi ko uburenganzira bwa politiki bwagabanutse. Kuki ashobora kugira abamurwanya? Abamurwanya bashobora kuba baturuka mu byiciro bitandukanye. Abanyepolitiki batemera uburyo yafashe ubutegetsi coup d'etat. Iki ni ikibazo gikunze kwibazwa n'abantu benshi kuri Kapiteni Ibrahim Traoré. Igisubizo gishingira ku buryo umuntu abona ubuyobozi bwe, kuko hari abamushyigikira cyane ndetse n'abamunenga. Abamushyigikira bavuga ko Ibrahim Traoré afite icyerekezo cyo guteza imbere Burkina Faso kubera ibintu bikurikira.
gushaka ko igihugu cye kigira ubwigenge mu byemezo byacyo. Yavuze ko Burkina Faso igomba kwishingikiriza ku bushobozi bwayo aho guhora itegereza ubufasha bw'amahanga. Yagiye agaragaza ko umutungo kamere nk'amabuye y'agaciro cyane cyane zahabu ugomba kugirira abaturage akamaro kurushaho. Gushyira imbere ubuhinzi n'umusaruro w'imbere mu gihugu. Leta yashimangiye ko igihugu kigomba kongera umusaruro w'ibiribwa no kugabanya gutumiza byinshi hanze. Gushaka kongera imbaraga z'ingabo n'umutekano kubera ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro muri Sahel. Yashyize imbaraga mu kongera ubushobozi bw'ingabo n'abafasha mu kurinda igihugu. Ariko nanone hari abamunenga bavuga ko yafashe ubutegetsi binyuze mu ihirikwa ry'ubutegetsi bwa gisirikare, bityo bakibaza ibijyanye na demokarasi n'igihe cyo gusubiza ubutegetsi ku baturage. Ikibazo cy'umutekano wa Burkina Faso kigikomeye. Kigikomeye kuko ibitero by'imitwe yitwaje intwaro bikomeje kuba imbogamizi. Impinduka nini mu mibanire n'amahanga nko kugabanya umubano na France no gushaka abandi bafatanyabikorwa zishobora kugira inyungu ariko zikagira n'ingaruka. Mu bijyanye n'impamvu, bamwe bavuga ko hari abamurwanya akenshi bashingira ku itandukaniro ry'inyungu n'imyemerere ya politiki. Umuntu ushaka guhindura uburyo igihugu gikorana n'amahanga cyangwa uko umutungo ucungwa ashobora kugira abamushyigikira n'abatamwemera. Muri make, hari abantu benshi bamubona nk'umuyobozi ukunda igihugu ushaka impinduka n'iterambere, ariko hari n'abandi bamubona nk'umuyobozi ufite ibibazo by'uburyo yafashe ubutegetsi n'imiyoborere ye. Igihe kizerekana neza uko amateka azamubona hashingiye ku musaruro uzava mu bikorwa bye n'ingaruka mu baturage ba Burkina Faso. Mu magambo make, ikibazo gikomeye ni inyungu n'icyerekezo cy'ubutegetsi. Traoré avuga ko ashaka Burkina Faso yigenga mu byemezo byayo, igenzura umutungo wayo kandi igabanya kwishingikiriza ku mahanga. Bamwe mu bihugu byo hanze n'abasesenguzi bavuga ko impinduka ze zishobora guhindura imibanire isanzwe ya Afurika n'uburenganzira bw'Uburayi. Bamwe mu bihugu byo hanze basesengura bavuga ko impinduka ze zishobora guhindura imibanire isanzwe ya Afurika n'uburengerazuba bw'Uburayi. Ariko ni ngombwa gutandukanya ukutumvikana kwa politiki n'inyungu z'ibihugu n'ibimenyetso bifatika by'umugambi wo kumwica. Kugeza ubu ibirego byinshi by'imigambi yo kumwivugana ntabwo byemejwe n'inkomoko zizewe. Turabashimiye mwebwe mudukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni Mwumve TV. Mukore subscribe kandi murayikinge. Turabakunda cyane. Nimwibagirwe na share.